Trubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Salem Higher Secondary School hane kasni kala penlong ika sport kaba shisian shisnam hakenton umon football ground hakaba uba Bhalang Lyngdoh chairman ka nongkrem dorbar pelun ulalong kum ukongsan uba Bhalang ulaong bahaga jing elekai ka jing job bat ka jing ram ka don handai ulaong baka badan kam kalong baki Khynnah kide bandon ya ka mensiam elekai bat kum juru bakin don ya ka Akor ka Burom bat kham tam ban Kohnguh ya ka jing penyat ki Nonghikai Ulaong ru bagi Khynnah Skul menta kila salia banlet Skul Shillong namar ke jing dheng kali palan handai ladakan ke Skul kan kiu shaprang nginget babaro kawai kathan kinyawan pule hakan ke Skul kecing job kedan kecing rap kedan handai kebarang kam kalong ke sporting spirit kebangiran kam tanpa dari ke participation kebarang kam na kanta jungi kum kitna aku juga foru bagi long kebadan ke disiplin akilang kanta baro di Kohnguh ya khamtam ya kecipinya cong Nonghikai doble undirku undarangkat di Skul naru Nonghikai ibaran kecik di Skul di khot cang managing committee ke basimnya ke bor ke penjat sefrang ikme kipa di bapa ya ke Skul bapa ya ke kuon tegi second ke Skul khamtam ya ke Skul kumalong Kinang yo ya kecing start kecing sampang akilan kuli repair kumjuru bagian maintain ya ke disiplin rengkap ke Burom ke Akor kecing kecongki ngai kecing ketbok ke kuyang pat kecing duai kecong kalong boblei unai the kecing ku ya ke Skul akilan kibenta baro Bukan lah kan ai ke jing free dapat hatam kathan ke jungi ini kalau sekarang pedeng nang ta ke Skul nama kumbolong ta lebun tiba salia pen Skul Shillong nama kecing blok palat juga kali ne lada ke Skul kan kiyo syafran nginget ba baro nani kathan binawan ke Skul kanalong kecing mentoy na mata kari ke Shillong katha kari ke jungi baro